Andeng na nga pamilya ng Diyos, nga banda-bandamungan, king lagi ng pa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginudamong Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili sa ng parati kay kayongan. At kaya ka antimurin, Kakaluguran king mitmong kapakumbaban, ganakantalangin at sisyan ding sa blata mong kasalanan, at aduan mo ing kalam ng pakalulo at kapatawaran ng Ginoo, patang maging karapat dapat magpasusi ka ring banal na misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnan ing kapanisyan. magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipanig apo ko, ka Santa Mariang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayubayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ning lugod at pakalulo, sa upan mo keng toki king alimbawa ng Maria parating makasadyang tupad king kaburian mo. Kanitang tinggap ne ing maya pabalita, ay natad na ning anghel matula ning tinggap, ing alanangga mong anak, at kitmon king sala ning kekang espiritu, naging templo ne ning kekang amano. Ang mabibiyet magari kam demo king kameto nga ning banali espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isayas. Peparalayang pasibayong mensaheng Ginoo kang ahas, nga na, adwan mo king Ginoo kay kang Diyos, king dina na kang metong atanda, malyaring manibatan niya iti, king kalalamanan ning lugar daring mete, o kaya king matas abanwa. King uli na nito, nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ka sa, pamakagyuke kayo, inggisan ninyo lang kapibabatan ding tao, at pati nawaring Diyos, gisan ninyo naman kapibabatan. Ing Ginoo mismo, miyang metong atanda, para kay kayo. Ing metong akayanakan, babae, milamnan niya, manganak yang metong lalaki, ating maging lagyo na, Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Paluban niya yung Ginoo, iyay ngari ning ligaya. Ulitan tayo po. Paluban niya yung Ginoo, iyay ngari ning ligaya. Ing sabla, bandi ning Ginoo, pati na ing sablang at yuking yato. Bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti manoknangan. Ya, ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Pekatigik ne talakad, libutad ning dayat malat. Paluban niya yung Ginoo, iyay ngari ning ligaya. Nino ing makikatuliran, mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob, kilob ning banal ng templo. Ya, itang malinis agamat, itang makipusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman, laban king kenuman. Paluban niya yung Ginoo, iyay ngari ning ligaya. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan ingugali ring taong magdulap king Ginoo, ding malapit king Diyos ng Hakob. Paluban niya yung Ginoo, iyay ngari ning ligaya. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Itamongan po, meka keni susinang David, ibuklat mo ring pasbol ning alanganga ng kayarian ning Diyos, Ibulos ding bihag ning dalumdum.
Ingino manatili yake kayo, at kekaan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazareth, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong alalaking milag yawan Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Maria ing lagyo na ning babae, dinatang yakeya ing anghel at ngana, ing kapayapan manadili keka, ing ginuat keka at pepanwana na kangemo nano. Tutuyang melingas nga salubi Maria, uli na niting amanong sinabi ning anghel at isip-isipa na nung naning kabalduga na nite. Nga na kaya ning anghel, Maria kami tatakutan. Uling meging malam ya lubkeka ing Diyos, milamnan ka, at ibait ming meto ngaya nakalalaki at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangal ya't mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa na ngari ning ginong Diyos, ang tumoy David api pumpuna na. Ya ing magingari daring lahi ng Jacob king sablang panahon, ating kayariana ay mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, baka nanong mapalyari iti ka bang ako dalaga ko? Pekibat na ning anghel, datang yake kaing banalay espiritu ating upaya ning Diyos lilunga na ka. Uli na niti mayaw siyang anak ning Diyos ing banalamibayit keka. Lawan may Elizabeth a kamag-anak mo. Sasabian daring tao kingene manganak. Tapot ngeni kanam na. Agyamang matwane uling alang bage a ena a papalyarian ning Diyos. Alipa na ako ning Ginoo. Anang Maria, marapat saka na ako yung sinabi mo. At likwane ning anghel. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Makanano po yung mamas ko. Ulitan kay tingkutang ko. Makanano mo ing mamas ko. Paano bang namamas ko? Napun po'y Zacarias, yung mekibat kaniting kutang damo, agpang kaya, agpang kang Zacarias, ing mamas ko kano yapin ing taong biyasang tutok ng manahimik, ban kano kanita akwaneng apigunaman at maka pangabiya, king hapong Ginoo at ban kanita akit ng malino masala, ing nanumang plano na ning Diyos king Biena. Remember, God speaks in the silence of our hearts. Ngeni naman po ing na indong Virhen Maria, yung makibat kaniting kutang damo. Kang Maria makananing mamas ko kaya. Makananing mamas ko king na indong Virhen Maria. Basan tayo po ing ebanghelyo. Nga nang mipasyag niti, milamnan ka. At ibait meng meto ngayon nakalalaki at pamalagyawan meng Jesus. Nga naning anghel Gabriel kaya, inyang pintalane, inyang pepakit ya kaya. Mibait, imilamnan ka at ibayit meng meto ngayon nakalalaki at pamalagyawan meng Jesus nga na kaya. Adwala pong paralan deti, nepo, adwala pong paralan deti. Mumunayapin ni nga manong kumagli ka at ibayit meng metong ayanak alalaki. Nga na ning anghel Gabriel kaya. Eta mo pumalyari ken ni tamong lalaki. Kasi eta naman kakagli at manganak. Mekad, ing pwedeng malyari kay katamo, yapin ing paragulan tala mo rin kay katamo ngat tiyan. Pero ing kumagli ka manganak kay tang ikang lalaki, pwede yan. Hindi natin carry yan, pambabae lang yan, mahirap yan. Dapat, king kadwang parala ng Maria, makatukita po.
King kadwa ng paralan Maria makatukita po, nanuya pa ing katuglong ng sinabing amanong ning Anghel Gabriel kaya? Nanuya pa ing amanong tiglong na ning Anghel Gabriel kang Maria kay ba't nung sinabi, retang mumunang amanong kumaglika at ibayit me ing metong ay nakalalaki. Naning kasunod, pamalagyuan meng Jesus nga na kaya. Pamalagyuan meng Jesus nga na po. Ikuyad ke pong bagya, iting amano na ning Anghel Gabriel kang Maria. Ikuyad keng bagya iti, nga kung sumabi kay kayo, pamalagyuan me. Dinan meng lagyo. Enya mo po kabud, beyit, ning nuan na indong Virhen Maria inganak na, nune, pemalagyuane pa. Pemalagyuane pa. King makanyan, aparalan niya po din na tanging Pasko, king nuan na indong Virhen. King makanya na pamamaralan, inyang dinina na yung lagyo ing anak na, nano, Jesus ing lagyo na. Dinan meng lagyo, ing kutang, makanano. Makanano wari ing mamalagyo. Makanano wari ing mamyelagyo. Aliwa mo po itang dinan meng lagyong panyaws. Po, aliwa mo ita. Masyado yung mababo nung makanita yung panlalaweta mo. Dinan meng lagyo, buri ng sabihan, biyayan niya yung lagyo. Patutuan niya yung amanuan. Patutuan niya yung miyabye lagyo keka. Ipakit mo yung tuna ng kabaldugan ng lagyo mo, ikang tao. Pamalagyuan meng Jesus. Nga na ning Anghel Gabriel kaya. Buri ng sabihan nita, paragulan me, Maria, yung anak mo. Sesen me, nga namawari kaya. Ingatan me, ban kanita, mayakit ya, makilala ya kaya, ing tunay ng kabaldugan ning lagyo na. Nano? Mesiya. Talapanatbus. Talapangabus. Makanyan po yung gewada, ri Jose at Maria, ring pengari ng Jesus. Pe paragulde ing anak da, agpangking kabaldugana, niting lagyo na. Mesiya. Mesiya. Misan po kano king meto nga parokya, aldo Domingo, meminyagya iting pari, meminyagya po kano yung kura paroko, at lula po kano rin nga nakabininyag na, niting pastol, niting pari. Inya kanong umena ng binyag ganitang mumunang anak, kitnane kano yung tatang na niting anak ning pari. Nga na po kano ning pastol ning pari, king pengaring lalaki. Tatang, nanong babye mong lagyo, king anak mo. Nga na ning pastol, king pengaring lalaki. May kibat yung tatang nga na, among, ing lagyong babye ko po, king anak ko, yapin po ing lagyong Rafael nga na. Rafael nga na. Si Bianano po, ning pari, ring pengari na ning anak, wow, kasanting na lagyo ning anak yo. Tandaanan nyo, potang dagol yung anak yo, uling yung lagyo na Rafael, dagol yung maging meto nga doktor. Manuluya. Nga na ning pari, karing pengari, uling yung buri ng sabyan, kabalduga na ning lagyong Rafael, manulu. Rafael the healer. Nga na ning pastol, karing pengari na ning anak. Kay ba't na pong bininyag, tigtugan ng banaladanom, ning pastol, ing anak, linipat ya, ing pari, ketang kaduang anak. Nga nang may kutang, ning pari, karing kayong pengari, o tatang, nanong babye mong lagyo, king anak mo. May kibat yung pengaring lalaki, king pastol nga na, among, ing lagyong babye ko po king anak ko, yapin po ing lagyong Jiro, nga na. Jiro. Linawin na ning pari, ing anak, at sibyanan no rin kayang pengari. Nga na ning pari, karing pengari na ning anak. Puta kayang dagol yung anak yu, putang mag-aral yu. Paneya kayang manikwang 100 a grade, king eskwela. Puta balang mag-test ya, ing akakwana, Jiro. Nga na. Puta pa akakwana, panay Jiro, yung manikwang 100 a score, grado, king eskwela. Nga na ning pastol, karing pengari. Dapat ing tauling anak naman po, ing lagyo na, Norman. Inya pong mangutang ya, ing pastol, karing pengari, na ning anak, tatang, nanong babye lagyo, nanong babye mong lagyo, king anak mo. Nga naning pari, king pengaring lalaki. May kibat yung tatang, king pari. Nga na, among ing lagyong babye ko po, king anak ko, Norman. Nga na. Kaya kit na ning pari king anak, si Biana no rin kayang pengari.
Ah, wow. Inganak yung yan, potang dagol ya, mapogi ya. Potang dagol yung anak yung yan, maging pari ya, lawenyo man, kakiyot na ning anak yo. Nga na. Pagbigyan nyo na ako po, simbang bengi naman po. Po. Simbang bengi naman po. Dinan meng lagyo. Dinan meng lagyo. Patutuanan meng yayaws dake ka. Simpliya mo po, po. Simpliya mo po at neking kalagu kasanting ing panagkat na ning Diyos kang Maria at makanyan mo naman kay katamo. Nga namawari niti, pisaw panteng ibayit ing Pasko. Nga namawari ning Gino, aliwa mo iya ing paparatang king Pasko. Kaya beta mo. Dinan meng lagyo, patutuan me ingamanuan mo. Patutuan me, biyayan me, ing tunay ng kabaldugan ning lagyo mo, me sisiran. Me didinatan ning lagyo mo. Pisaw panye kanong ibayit, ing Pasko, ikang tao, ampoy nga pong Gino, masanting, mayap, usto, at biyayan tayang masalese, karing pamibiyabiyeta mo. Nga namawari ning Gino. Umpisan ke, ikang tao isundume, nga nakikata mo. Itanam ke, nga naning Gino, ika naman, ingatan me, sesen me. Dinan keng anyo, nga naning Gino, dinan keng anyo, ika naman, dinan meng lagyo. Nga na, buri nang sabihan, biyayan me, king kekang puso, me didinatan, ing kekang lagyo, nga naning Gino. Alaya pong pasolong obra, kekatamo, nga pong Gino. Nepo? Pamisaw panya, partner ya, tao, ampoy ya, ban kanita, in Pasko, mibayit yang magrasya, kekata. Tambala nga pong Gino at tao, partner. Tambala nga pong Gino at tao, mamungay ang Pasko. Dinan meng lagyo. Buri nang sabihan niti, eme sisiran, eme didinatan, ingke kang lagyo. Bayo po yung sabla. Ela mo po personal lagyo, di nga manuan ko. Personal lagyo, halimbawa, Norman, Rael, Boy, aliwa ito. Ing lagyong metong pang-amanwan ko, yapin po ing profession mo, ing obra mo, ikang tao. Nung alimbawang doktor ka, ing haus dake ka, dok, patutuhanan may yayaus dake ka. Kakayap la sana ring pasyente mo, king uli mo, nung doktor ka. At ela sana lalong sasakit ding pasyente mo, king singil mo, nung doktor ka. Po, nung mekaniko ka, mekaniko yung haus dake ka, patutuhanan mo yung pamaging mekaniko mo. Sana maglarin ka, kamanyira. Mekaniko, siraniko. Nung pulis, ingyayaus dake ka, patutuhanan mo yung haus dake ka, chief. O boss, alagad ng batas ka. Aliwa sana ikang mo munang lalabag, king batas nung pulis ka. O nung pari ka, among, father, padre, inghaus dake ka, patutuhanan mo yung yayaus dake ka ngamong. Kabanalan, puros kaban. Pangadi, salapi, nung metong kang pari. Kutang kumo po, malyari bang patutuan ite? Malyari bang daptan ite? Malyari bang agawa ite? Uwa naman, king makananong paralan. Ing makibat kaniti alang aliwa, nunay Maria, ampo ing Anghel Gabriel, ape pakit kaya. At nepuking kalaguing kutang naning nunay dong Virhen Maria, king Anghel Gabriel, baya mapupus ing Ebanghelyo. Nanong kitang ng Maria, king Anghel, makananong mapalyari iti kabang ako dalaga ko. Nga na, nepo? How can this be since I have no relations with a man? Nga ng Maria, kang Gabriel, king Anghel Gabriel, at neking kalaguing pekibat naning Anghel Gabriel, kang Maria, nga na, alang bage aena papalyarian ni nga pong Gino. Alang imposible karas king Diyos. Ingega na gana kaya, posiblingan. So malyari tayo palang patutuan iti. Malyari tayo palang patutuanan, biyayan, ingatan iti. Nepo, uling ega na ganang bage, papalyarian nga ning Diyos, king kekatamong pamibiyebye. Pansinan niyo po, ing tambala na ni nga pong Gino at ning nuanaindong Virhen Maria,
Naning meging resulta, may mungang Pasko. Ing tambala na ni nga pong Ginoo, ampo ikang tao, naning maging resulta, mamunga yang milagro. Masanting, malago, nung bisa kamo. Ing no na indong Birhen Maria, tinanguya, makanyan kamo naman sana. Talakad kawangan po. Manalangin tamo king Diyos, ipatang at subanwa, amitubod kang Jesucristo ng anak na, ban maging galame, ning makataong pamilya, kapamilataning pamanangunang Maria. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, Ginu isa diyame, ing balayan mo king kekang panyatang, ulitan niya po. Ginoo, isa diyaming balayan mo, kingkekang panyatang. Ban ing Santa Iglesia, parati ning parehong ipahayag Yesus, anting anak ng Diyos, at anting anak ng Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isa diyaming balayan mo, kingkekang panyatang. Ban ing yato, salpantayaya kang Kristo, ing anak ng Diyos. Dapot, kiglinat beyit ning Birhen Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isa diyaming balayan mo, kingkekang panyatang. Banding sablang pamilya, matulareng tanggapan ni Kristo, ing anak ng Maria. Kapamilataning pamananggapdang mitnong lugod, king balang anak, abinyening Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, isa diyaming balayan mo, kingkekang panyatang. Ban itamungan makapagsadya tamo, para king pangabayit ng Kristo, ing anak ng Maria. Kapamilataning pamananggap tamo kang Kristo, karing katang puso. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, isa diyaming balayan mo, kingkekang panyatang. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan di Odi and Luz Kiambao, Alice, Bong, Andre Galang, Dr. and Mrs. Africano Y. Aquino, Lourdes Pineda and family, Lenny Hernandez and family, Deng EMDC, ANF, Apostoles, Marites Maristela. Para kingaldo ng kebaitan dari Maribeth Espiritu, ang popoy Bettina Bukad. Personal na kayadwanan ng Leila Abiog, Anita Chodin, Ines Sunga, Paswing, Marites Maristela and family. Malagwang kapaldanan dari Sani Bustos, Richard Cabalya, Evelyn De La Rosa, Merla Mangalos, Adel Manalese, Greg Franco, Luis Gabriel Salangsang. At para po ka rin kaladwa dari Norma, Ma Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Armando Acuna, Romeo Bernardo Sr., Fred Manansala, Ma Melina, Mercedita, Agustin Boril, ang Popo Isaías Kukal. Panalangin talaking Ginoo. Ginoo, isa diyaming balayan mo, kingkekang panyatang. Ngayon po, doon tamo'y sarili tang kapagnasan. O Diyos ay ibami, anting katuparan king malugod mong tangka, gewa mo kaming galame, naning kay kang familia, anong no Jesus kapatad miya at Maria yung indume. Gawan mo kayong maganaka at mapamintong galamena, antimoy nga limbawa dari Jesus at Maria. Itingan po aduan making kapamilata ng Kristong Genome. Amen.
Kalakad tapo para king pamaginsenso. Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daod, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Ginoy, ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, tanggapan me sana'y tingayin, adarawon me. Manano na sanang Eukaristiyang pakisuluan me, idala na kami king biye alananga apagdulapan me, king kasalpantayanan at kapanenayan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya kan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Gino. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati, at numan karino iba Diyos kang alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong Ginume. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang. Dailane ning indong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Dianang wan at alapaminyag ing kayang panyatang at pe pakilala na karing tao inyang di natang na. Uli ning emo na anong lugod na kay katamo, kitwa na katamong tulang ning pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit. Kanita po tang datang ya, das na nakatamong masigasig makabante at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuriyan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingkay kang ligaya. Layon makiabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalo ibay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasone at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, ami daon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay baning apunan kinuha na yung kalis. Pasibayang salamat keka. At binyan na yung kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo at talangang kang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti. Bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyangin ni gaganakan miyo ibay nga matayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, daraw niya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan meo iba, ingsan tiglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, Florentino, ingke kaming Obispo at ding sablang pare. Ganagan mula naman ding anak mong Dinorma at Leonel, ay naus mong meko nagetiging yato. Antiningking binyag, metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabadad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang o nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Antimong meto nga balaya na manay aking panyatang ning Mesiya, maus na mong enikeya karing amanong tiro na kaya katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasupan ng kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambe ng maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya kanti mo rin, Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Niyoin kay katamong Mesiya, Yeso Kristo, iyang kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king dulang ning kordero. Gino, matampang tanggap kay ko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O ibaming malugod, dingpi sulusulo mo king banal mong dulang, pagkaluban mo sanang tunay kapayapan, bilang pakinabang king gimpanandang kapag masusyan. Itingan po aduan making kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Luklok tamo po saguli para karing kapabaluan. Para po king kaya katang misa po tang alas 7:30 ning bengi ngening 20 ning Disyembre. Panimunan de po ring CFM Choir ding kanto o Sunis ki Santa Misa at itang alas 4:30 po bukas ding Kapampangan Choir. Din pong offerors tamo po tambing hanggang bukas alas 4:30 ning Abak. Ila ding membro ning Biblia Rasal Group, residents ning Phase 4, ding Kayanakan at ding Mabuktot, di pang pregnant women. Ing lama kayampang, biscuits at kandila po. Agkatandakongan pong makyabe king pamanang panglamak. Para karetang makapakyabe king pamag-offer, magsilbi tamo pong ibiti king opisina ning kayakatang parokya. Hinganggang lamak ang makolekto o atipon tamo, may pamilya po iti ka rin kapatad tamong mas o higit ang mangailangan. Ing misang Maltinis, itang 24 ning Disyembre, maganap ya po itang alas 10 ning bengi. Ding misa naman po itang Kapaskuan o Pasko, pagmasusyantala itang alas 7:30 at alas 9:30 ning Abak. Isanta Misa, itang Bispiras ning Bayong Banwa, maganap ya itang alas 8 ning bengi. At ding misa itang Kayaldawana na ning Bayong Banwa, maganap la itang alas 7:30 at alas 9:30 ning Abak. Dakal pong salamat. Talakad ta po para king masusing bendisyon. Ingino manatili yake kayo, At kekan timurin, idukuyo reng puntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Panwalan yu king miing misan inganak ning Diyos di natangyake katamo. Panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang, iyatad na kay kayo ing sala ning kabanalan at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe, king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alang kupas king lugud, sukad ning biyeyo. Amen. Masaya tamo, ulingin kay katamong talapan at busdi, natangyang mibiyebye busal tamo, anting meto nga tao, potang datang yang pasibayo, king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tuto, ingid pa, ating anak, ating banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.